Iningizimu Afrika sesikhona isishayamithetho saKwaZulu Natal. Sesikhona isishayamithetho saKwaZulu Natal, sesikhona isishayamithetho saKwaZulu Natal. Angikuzumela la ngusihlalo weprovince kwaZulu Natal. La ngusihlalo weMK Youth League kwaZulu Natal kwiprovince Luntu Maxekwana. Uhamba naye laphana uye usihlalo weLembe district eregion umkhonto wesizwe uBathubani usilindile wakwa Maseme lwana na youth league na umkhonto ungenisa ingane eParliament. Zangena ingane eParliament. Hayi siyabonga umkhonto. Siyabonga umkhonto usifakele youth eParliament. Hayi akhobambe ubucomrade sesiphinde savuka futhi into ezenza emva kwedubedube ezenzakalile njengamanje ke umkhonto sesuvela watheleka khona endini zesishayamithetho nendlovu ezintathu zikhona la ngaphandle. Wena kufakazi bayibonela lapho